حالا فرق نمیکنه آمریکا، کانادا یا ترکیه. دوست دارم تو اون کشور پلیس بشم. پلیس؟ چرا پلیس یا این همه شغل؟ نمیدونم از اسمی که پلیس میاد تنم میلرزه، میترسم. بعد میخوای پلیس بشی، از پلیس هم میترسی، بعد میخوای پلیس بشی. تو چه جور انسانیه؟ Shit, they are sinking. I think the rip crashed in. Yeah, the rip crashed into Mayday, 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 mayday relay, mayday relay, mayday relay. People in the water, people in the water. In position, 3 degrees, 09 minutes north, 012 degrees, 30 minutes north. I repeat, rubber boat, 50 people in the water. Immediate assistance is required, over. Bir nokta atarsın, noktaya gönderir seni biz. Gidersin noktaya, anladın mı? Yolcumuz geçer kardeşi, alırsın 1000 dolarını çekirirsin. 20 sefer atsan 20.000 dolar alıcım. Paran çıkıyor yani. Şimdi insan kaçakçılığı bu. Nasıl? Şimdi botlarımız var, 30 kişilik. 30 kişilik bota 30 kişi atıyoruz tabii. Neyse hak odur yani. Biz öteki insanlar gibi vicdansız değiliz. Anladın mı? Zalim de değiliz. Sen bu botlar karşıya geçiyor, botlar geliyor noktaya, sen belirliyorsun, etrafı kolluyorsun. Anladın mı Ali'cim? Kollama yapacaksın, başka bir şey. Ama bot 30 kişi insan karşıya geçti. 1000 dolarını koyarsın cebine, bakarsın keyfine Ali'cim, anladın mı? Bu şekilde yani 20 tane böyle iş atsak sana, kurtarla seni göndeririz Kanada'ya, bize faydalı olursun. یه دا یونان گرفته من کل ما در اینجا بودیم، یعنی جزیره لیسبوس هست. از اینجا لوکیشن گرفتیم. از این نقطه رفتین در اونجا؟ نه، از این نقطه رفتیم در اینجا که ما رو در اینجا پلیس محاصره کرد، گرفت چرخکی بالا که سر ما. چرخکی شما آه. در نظر ما ساکسیش. نه چرخکی بالا که سر ما. کل ما اینجاست. نه خود ما اینجاست. نه خودتون اونجا هستی؟ اینجاست. من کل ما بچهای خورد کلان بچهای خورد طفلا بود دیگه. بچهای بود که نه زیر جنگل شده بودیم، یعنی اینجی رسیده بودیم، نه آب داشتیم نه نان داشتیم دیگه. دم دریا گمش کو یا آخر دنیا بود دیگه. از یک دیگه حلالیت میطلبیدیم که میگفتیم بر. به نظر من انسان میتونه به هر چیزی که بخواد برسه تلاش کنه میرسه. الان خب ببین مثلا تو یه زمانه برام گفته بوده که مثلا یه انسان اگه بخواد یه نبات رشد بده باید یه تخمی داشته باشه که مثلا کاشتش کنه بعدش اون رشد کنه. و تو گفتی من اون تخمو ندارم، الان هیچ جایی نکاشتم خودم بخوام بزرگش کنم. منم همونجور هیچ نبات رو نکاشتم که بخوام رشد کنه، بخوام بزرگش کنم. اون دیگه نبات وجود نداره الان برام. Cumhurbaşkanı duyuyorsa sesimizi bir an önce toplasın, herkesi yerine yurduna yerleştir. Onların sayesinde hayat şartları da yükseldi, onların sayesinde kiralar da yükseldi, onların sayesinde hayatımızda bitti. Bir işe gidiyoruz, adam diyor ki ben sana diyor 4 milyar asgari ücret vereceğim, 2 tane Suriyeli çalıştırırım. 2 adam çalışmış olur. sen رفتن ما یه درد سر، اونجا که رسیدن ما یه درد سر. اینکه چی جوری بریم، یه مشکل داریم. حالا اونجا رفتیم، به هر حالت به هر صورت رفتیم رسیدیم. اونجا هم همینجوریه چون کار نداریم. بابا تو پول داره بده یا بابام پول داره؟ اونم اونجا به حساب گشنه تشنه نشستم دستنو با امید موتور. من بعد از اینکه قرض بگیرم که رسیدم اونجا حداقل اونجا یه کاری پیدا بکنم. موندن اینجا هر چی انگار توی باطلاق داره دست پا می‌کنه. باید بری.
قول دادم میگم تا سن 30 سالگی اون چیزایی که میخوام حداقل نزدیکش باید برسم. من میخوام تا سن 30 سالگی به همشون برسم، نزدیکشونه. میتونی شاید پشت کارت قوی تره، شاید حالا ببین. به نظر من میتونی.